pustaka si badia. Ija ikatakan maka mula-mulana ijadikan si nepasa sekala dilaki ras sekala diberu. Jenarinina si nepasa erkitekan si enda itadingkan si dilaki manande bapana. Jenari ersada ia ras daharana. Jana si dua enggo jadi sada. Makalanai bo ia dua tapi sada. Dage singgoi persadakan di bata, labanci isirangkan manusia. Bagai kata di bata kempak sidilaki. Kam sidilaki. Atendu keleng man deharandu baliras ate Kristus keleng man perpulungan. Dengan ibreken na badanna karena ia. Si keleng atena deharana keleng atena badanna jini. Olam rawa-rawa kempaksa, pertemanilah ia, berikan man bana cukup kemuliaan, bagi man teman singalogan tading-tadingan kegeluhan si rasa lalap. Bagai kata di bata kempak si diberu. Kam si diberu. Ikut kelak kata perbulangan du. Sebab perbulangan pengulu dahara. Baliras Kristus takal perpulungan nga. Tegal ukurnu mahangke. Pekena-kena jabunu. Pemetidu sebo aradarat bagi ngayamkan bu. Make barang emas. Ruiskan uis mejile. Tapi manusia sinibas ate alu pemetikna silar masap-masap. Mekap ate lemah dengan ukur sabar. Si menghargai bas pengakap di bata ras manusia. Tole bagai pedahkan di bata man bandu duana. Resadalah ukur du kerina ibas mesayang ras keleng ate man senina. Ibas mekuah ate ras meteru ate. Olah subuki si jahat alu si jahat. Olah subuki kata penaling alu kata penaling. Tapi pasu-pasulah. Sebab kena sie makam idilo. Gelajadi tuah si kerajaan du. Terlebih tambahi kukrina ate keleng maka pengerakut kesertaan. Dameni Kristus terkuasalah ibasa tendu. Janatakai ibahan kam gia. Alu katantah alu perbahanan. Bahanlah kerina ibas gelar Tuhan Yesus. Gelar ia ngerajai atendu ras pendahin dupi. Dageng goi begikam kata di bata karena palas tujun ras pendilo kubas perjabun. Maka selaku persuruan di bata kupindo man bandu. Gelap peganci-ganci kam duana melaskan padandu ia adep-adepan di bata. Dengan i tengah-tengah perpulungan endah. Janah nakam si salaman. Aku si persona Grata Sembiring Milala muatkam si Melsa Yohana Novelia Brudamanik menjadi ndeharangku. Jana aku erpadan tetap ngaloken kam subuh ibas paksa senang tape susah, subuh ibas paksa sehat tape sakit, subuh ibas paksa mreukur bagi pecedate. Aku erpadan menjaga kebadin perjabunta sedibata nirangkan kita alu kematian. Aku si Melsa Yohana Novelia Brudamanik muatkam persona Grata Sembiring Milala jadi perbulanganku. Janah aku erpadan tetap ngaloken kam subuh ibas paksa senang tape susah, subuh ibas paksa sehat tape sakit, subuh ibas paksa meriah ukur bagi peceda ate. Aku erpadan jaga kebadian perjabunta sedibata nirangkan kita alu kematen. Erjimpuh dage kambua.
tupong kekelangan tak endah arjimpuh dengar si puji Tuhan kitab Denden 124 ayat 1. Tuhan di bata, Bapa kami si mada kegeluhan kami. Tuhan si erkuasa, si enggo nepa kami, bagepe singgo netapkan jabu-jabu kala Kristen di tengah-tengah dunia enda. Ibas suara enda Tuhan. Anak kekelengandu, persona grata sembiring meliala. Rasmelsa Yohana Novelia Brudamani engkau belaskan perpadananna ilebe-lebe kerina perpulungan Tuhan. Maka mulai warienda anak kekelangan duenda duana go irakundu jadi sada ibas kegeluhan perjabun. Geluh ia relajar karena kata di bata duana ia ibas dalani kegeluhan enda tetap erpersukutan man Tuhan. Emaka pasu-pasu nu jabu simbaru enda Tuhan. Brekendu man grata rasmelsa kepentaran sirana ibas kamari. Gelana ibas gelukan kegeluhan perjabunna. Tetap ia mengandalkan Tuhan. Gelah arah kegeluhan jabuna pe Bapa. Terpuji termulia gelar Tuhan. Erpadan lianggit ia, ngalokan sapi-sapi ia, subuh ibas paksa senang tahpe susah, subuh ibas paksa sehan tahpe sakit, subuh ibas paksa meriah ukur bagai peceda hati. Kam Tuhan simreken gegeh nandangi anak kekelangan duenda, gelana ngasup ia tetap menjagai padana, gelu itruh perkuah hati Tuhan, pasu-pasu lukape, kegeluhanna bagai pe pendahina. Mamre dengan moria simbaruena pe Tuhan. Kam simperdiatekan kerina kepulun kegeluhanna. Janai bas pak senda pe ertoto kami ilebe-lebe Tuhan. Gelana kam simreken kesusuran bagi singena ate Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan. Arah jabuenda. Pasu-pasundu anak duenda duana Bapa. Te kami keluarga enda pe. Ituahi kam pasu-pasu si mahuli kerina si mahuli jadi ibas kegeluhan jabu simbaru enda. Bujur Tuhan enda mempertonton kami. Jana karena keluarga ras orang tua pe Tuhan tetap simreken kriah nukur ras kemalaman ate manbana. Retoto kami ibas gelar Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
kita kubas acara tukar cincin. Di bata sumbul pengarapan ialah demi kam alu keriahan ras kemalaman ate repalaskan kini teken duman bana gelar kita kan gagah kesasi badia reh tambahna pengarapan duman bana. Amin. Genduari kita nahkan persembahan khusus sesuai dengan protokol kesehatan. Lalu perlu kamu lebih endah, serayan Tuhan kari